Mukariri gite wa gikundi kia Miraa kia Nyamita Kimathi Mwonjure na ete mukana gavana wa Meru Kawira Mwangaza akimwiraga ethiritwo akibanenkera abiashara ba Miraa mawira ne Jatina Machiara aruga na ugite bagakirwa migunye na mwankira thaiji ni urongo wake na bobo takinyanira nachokete ugambia cha Miraa milioni 135 kumakirirwa ngirwo rimi itinenkanirwa kiri antu kiumbe kana kirisako inde ikerekerwa kiri mirandi iria kubatara. Dennis Mugendi no ina ripoti ja mwenge nio seresere itathira kimerene kia Miraa wewe ikwenda kunenkerwa mbesa ingi izari kiri okuna no gitite na mbere na kugikanua mukaririgiti wa kiama kia Miraa kia Nyamita Kimathi Mwonjure arisina gavana Kawira Mwangaza na kumwira natigi kwa riorongo akiuga ari na mubango jwa kuthirikiria miradi ya Miraa tamaruri na ingi iria yatirirwe ni thirikari nene batwika twaya keba na wasiwasi muno ikuona ringi mantu yetu ya Miraa na project ira itura Miraa ene ikwambiririo chokwa ki utonyanwa ringi ya siasa no tonyanwa mantu te ayari ntukwira kiumia kithiru ituonere gavana ari athiru aiti akiariragia mantu ya Miraa ndire bwithitwi national government ikilimo akiwa baina ikundi bimo bya Miraa bakiwa nontu ikundi bibyetre kuona gavana ibeteganirie ne hapa nue Miraa ndire bwithitwe ni ministry ya kilimo hako tukwenda kuwa batu twikiama Kenya Mita stories ya vako stories ya njava tutikumba nacio Miraa ene kwithira mutongeria na kuwa kwi murandi aina yo Miraa ene iyo tukwenda kuona yuthiete mutaratara yura yubatere. Mwonjure ariuga uti mubango gavana ari na juburu ipiripiri na ngono cia kamankura ari nacio gavana watanirite na antu bangi baitwira bakapanua mirandi ya kilimo tutikuona mirandi yu baroa kana noi biumite kilimo kana biumite ki gavana bietite kilimo kuromba batongethia project ira utemi otongethia project national government wo project yichi onthe ciumana cia stakeholders ieta ki ministry ira concerned kana ki department na county government ira concerned alafu ieta ki county assembly mantu yaba utwira re inayara ya kuoneka ki mubango ya county government mwaka yu kana kinya ki supplementary budget inaya kuoneka hivyo tutokuwa Nyamita mantu yamwe yatiumbika na tutendekie ringi kuringa ithwetu moti na akiri kitina umithio kia chabili utheri na gwita na mbere na kwira bareba kumereria mata milioni 135 iria ciaejanwe ni thirikari nene kimerene kia Miraa bagoka zero kinyamuru kibatigwa tontu ibo barire milioni 5 cia thirikari thiru ya county na milioni 120 cia thirikari nene na ikumenyekana iji nandi cia thuriritwe Miraa ciikiritwe mirandi na kandarasi ibaetwe ngugi na milioni 130 mbeca yu mubango yuyu kayuthiatirwe ora yuri kwi antu bakuthiurunka bakiromba mbia antu baringi ibo barire milioni 5 cia yanitwe county as thirikari kiraitu no bo barire milioni 122 ira cianenkanirwo imunya tafadhali kato cia thari mbia iyi itia projects tembia cia kunenkanira imbia cia waka kai advertisewa na contractor banenkerwa ngui teje kunenkerwa meakwe antu barire mbia ira bakathwania no batura kuria warire milioni 5 murume bakathwania kinya rengi ukare cio kuthombe kigetha aitu baraba ukabaira riu barenja ikaba ucwa ngui ya bangi tafadhali mbia iyire ke kuringirwe tuma already ci advertise project ciacio ndio te wewe witite kunenkerwa kinya nduru hakuna otembia cha kunenkanira mbia cha projects. Dennis Mugendi Weru Njuma mushini o Maua County ya Meru.